toni 2500 na metero 70 z'uburebure ndetse n'ubushobozi bwo kumara amezi ane munsi y'inyanja byibura hagati ya metero 350 na metero 420. Imyanya 6 ya torpedo zifite tekinoloji y'Abanyamerika. Torpedo za MK48 zifite byibura metero 6 na santimetero 53. Ubasha kuba bwahamya bukarimbura umwanzi uherereye mu birometero 50 uturutse aho buri. Ubwato bufite agaciro ka miliyari 1 na miliyoni 540 z'amadolari ya Amerika, utabariyemo ibindi bintu bikoreshwa by'ibanze nka torpedo cyangwa amamisire. Ni submarine ibarizwa mu bwoko bwa Icon class submarine, ndetse muri ubu bwoko niyo yonyine imaze kuba yakorwa igashyirwa ahagaragara. Amato meza y'urugamba agenda munsi y'inyanja akorewe muri Taiwan. Amateka azahora yibuka no munsi. Mu gihe cyashize kuba twebwe twakora amato y'urugamba agezweho nka submarine yari misiyo idashoboka, ariko uyu munsi submarine irahari ndetse yubatswe n'abantu bacu kandi imbere ya buri wese. Twarabikoze. Perezida Tsai Ing-wen wahoze uyobora Taiwan niryo jambo yavuze mu gihe barimo bamurika ndetse banishimira amato y'igitangaza gutya. Ni amato byitezwe ko azakora akantu mu gihe Ubushinwa buzishuka bukagerageza kugota Taiwan bakoresheje amato y'intambara. Byumve neza ko hagati y'Ubushinwa na Taiwan harimo mayiri 100 gusa kandi batandukanijwe n'inyanja yonyine. Byumvikane neza ko igihe intambara yaba hagati y'ibi bihugu icyakoreshwa gishoboka ni amato y'intambara ndetse n'indege z'intambara, dore ko Abashinwa bamaze kwemeza neza ko batazigera batera intambwe isubira inyuma mu kwigarurira Taiwan. Taiwan nayo yabasezeranyije ndetse iranabarahirira yuko ibyo bitazigera biba, niyo byasaba kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma. Ku mpande zombi abakomando barateguwe, amato yashyizwe mu nyanja ndetse indege zirateguye. Ibitwaro birasakure n'amamisire byashyizwe hafi ngo bizifashishwe. Muhaye ikaze muri Taiwan, muhaye ikaze mu nyanja itandukanye Ubushinwa na Taiwan. Nanone kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima. Ndi Aime Christian, ikaze. Uzi bingana iki ku gihugu cya Taiwan? Taiwan ni ikirwa giherereye mu burasirazuba bwa Aziya, giherereye mu majyepfo y'uburasirazuba bw'Ubushinwa. Ni ikirwa gituwe n'abaturage barenga miliyoni 23, ubutaka bungana na kilometero kare 36,000. Igitangaje ni uko Taiwan aricyo gihugu cya 21 gikize ku isi hose, hamwe n'umusaruro mbumbe wa miliyari 750 z'amadolari ya Amerika. Ariko kandi ku Bushinwa, Taiwan ni intara yigometse ndetse yakabaye iri munsi y'ububasha bw'Abashinwa. Taiwan iti nibizigera biba, dore ko banashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kizakemura ibi ngo ni intambara hagati y'Ubushinwa na Taiwan mu nyanja rwagati, mu isi ya submarine ndetse na destroyers. Bombi bafite amato meza agezweho y'urugamba nka submarine yakozwe na Taiwan yo mu bwoko bwa Icon. Submarine yatangiye gukorwa mu mwaka wa 2020 ikorwa na CSBS Corporation ikarangira muri Nzeri mu mwaka wa 2023. CSBS Corporation yakoze ubu bwato izwiho gukora ibikoresho byiza by'urugamba kandi bigezweho. Taiwan yifashishije abainjeniyeri, abatekinisiye n'abahoze ari abasirikare barwanira mu mazi b'ibihugu nka Australia, Korea y'Epfo, Espagne ndetse na Canada. Submarine yateranyijwe hifashishijwe uburyo bw'Abayapani ndetse bikozwe n'Abayapani ubwabo basanzwe bakorera inganda zikomeye nka Mitsubishi, ndetse ibi byose babifashijwemo n'uruganda rwa Kawasaki. Byose hamwe bikaba byaratwaye miliyari 1 na miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika. Ibarirwa hagati ya toni 2500 na toni 3000 n'uburebure bwa metero 70, ndetse yo ubwayo irasa torpedo zo mu bwoko bwa MK48 heavyweight torpedo zisanzwe zikoreshwa n'Abanyamerika. Zibasha kuba zahamya umwanzi uherereye mu birometero 50 cyangwa mayiro 31. Ikindi kandi torpedo imwe iraswa n'ubu bwato iba yaturitse ubwato bunini cyane ndetse ikaruhamisha burundu ubwato bwa submarine. Byabazwe ko 40% mu bikoze ubu bwato byose ari ibyo muri Taiwan, ndetse byapanzwe ko hazakorwa amato 8 yo muri ubu bwoko. 3 muri yo azakorwa mu mwaka wa 2025, andi anasigaye akorwe mu mwaka wa 2027, hamwe n'abasirikare 180 n'inkera gutabara miliyoni 1,657.
Brende 1010 n'ibimodoka by'urugamba birenga 19,868, indege z'intambara zirenga 400. Taiwan ni igihugu cya 24 ku isi hose mu bihugu bifite igisirikari gikomeye ndetse biteguye guhangana byeruye n'Ubushinwa. Ku rundi ruhande kandi Ubushinwa sibye ko ari igihugu cy'igihangange, ni igihugu cyiza mu myanya ya mbere mu bifite amato meza y'urugamba nka submarine zuzuye ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare. Ese koko submarine zabo zahangana n'iza Taiwan cyangwa iz'Abanyamerika zo mu bwoko bwa Virginia? Dore ko iz'Abanyamerika zo zibarirwa muri miliyari 4 na miliyoni 300 z'amadolari ya Amerika. Nizo submarine zihuta cyane iyo ziri mu bikorwa bya gisirikare. Nawe uzizanisha izindi kuko ntizirahangana. Gusa nanone ikizwi nuko Abashinwa bafite submarine zibasha kuba zarasa ibisasu kirimbuzi ndetse banafite n'izimeze nk'iri ya Taiwan iherutse gukora. Gusa izabo zo zashyizwe ku rundi rwego. Izabo ni nini nk'uko zigaragara ndetse zakozwe na bamwe mu bambere mu bahanga ndetse zanashyizwemo ikoranabuhanga rya gisirikare nk'intwaro 6 za SSBN zibasha kuba zarasa ibisasu kirimbuzi ndetse n'ikoranabuhanga rya GL2 SRBMS 6 zose zirasa torpedo ndetse zikarasa misile mu byerekezo byose. Bayakoresha mu kurinda umutekano wo mu mazi ndetse yakorewe urugamba, guhangana n'amato yandi ya submarine ndetse akanakoreshwa mu bikorwa bya gisirikare byananiranye. Niyo ntwaro ya mbere Abashinwa bizeye kwizaborohereza mu bikorwa bya gisirikare byo kwigarurira Taiwan. Ayo mato aramutse yerekeje Taiwan aherekejwe n'indege z'urugamba, icyaba nta gushidikanya nuko Taiwan yahagarara hamwe maze ikarwana. Kuri ubu Taiwan yinjiye mu ntambara n'Ubushinwa, isibye ko yahabwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Taiwan mu bya gisirikari irihagije kandi irakomeye cyane ku buryo yahangana n'Ubushinwa. Nubwo ubukungu bw'Ubushinwa bukubye inshuro 23 bwa Taiwan ndetse n'abaturage batuye Ubushinwa bakaba bakubye inshuro zirenga 60 abatuye Taiwan. Taiwan ni ibintu bateguye neza imyaka myinshi ko bazahangana n'igihugu cy'igihangange. Bateguye ibikoresho bizahangana n'ibitero byo mu kirere, ubutaka ndetse no mu mazi. Bamaze kuba bibikaho amato 6 y'urugamba yo mu bwoko bwa frigate, amadrone y'urugamba afite intwaro 4 zo mu bwoko bwa MQ-9B. Ububiko bwabo babwujuje amamisiri ya rutura ndetse banibitse indege z'intambara nka F-16 ndetse n'ibitwaro byo ku butaka birasa ku ntera ndende. Intego yabo ni ukurunda ibikoresho byinshi bya gisirikare ku buryo bizahangana ndetse bikanesha ibikoresho by'igisirikare cy'Ubushinwa mu gihe bazatekereza ko Taiwan ari ntoya itari bubagore. Ngo biteguye kurohamisha burundu amagana menshi y'amato manini y'igisirikare cy'Ubushinwa. Bati tuzarwanira ubwigenge bwacu niyo byadusaba guhangana n'igihugu cy'igihangange. Taiwan yiteguye buri kimwe kugicamo. Ese ku ruhande rwawe ubona bizarangira bite? Dusangiza igitekerezo cyawe muri comment cy'uburyo wakiriye ino video. Kandi nimba ari ubwa mbere warugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima. Ndi Christian. Naho ubutaha.